te whātalo whātu Samoa I lau whaafonga tāpua I mai ne afiafi. Le afiafi o le asapati aso sfultolu a perila. Lua afe lua sfultolu moli mai taimi. Lea ua toe lua sfulu minuti o tale o le tu la e se fulu. Le tātou porkalame masani o le wati. Keeping a watch. O le porkalame tapu e ainisi o vaenga taua. O lo tutupu I o tātou vaifanua. A wala o tāpua inga Samoa. O tātou malo ne afiafi, stasi o whātonu, o le whalapotonga o taua o le aata, a onga a Mata Transnational Aotearoa. O ia o fo mai o tō whamanino, newa tausanga o au auna o so upu mtanga luenga le malo, na vea fo imwhaya onga sinia le Universite o AUT. Ia e meise foi, o le au auna ai, ina mtanga luenga le malo, le Ministry of Pacific Peoples ia le utau mai ne fiafi mai tawina le whatuputupu la ia pea au nanga nei whalaputonga o ta o le ata I le tasi o whatonu mafuta mai ne fiafi la fionga ia sala pa fiti mai Dr. Fasaulala tango le langi leota ia tau le ava ma le whaloalo ia whatalo whatu tato malo le fionga ia sala pa fiti mai Dr. Fasaulala tango le langi leota Stasi o whatonu o le ata o le fo mai o tō whamanino. Ia o le fionga le matua o whaiva. Malo so I fo manuia? Ia, fiafi manuia I le alofu whaaso o le atua I lau fionga le toto Te ali. kia e ale mai ola. I le ofisa mamalu nei po mani noa. Ia, a malo lava le tawatai. Neo mau atu, whaftai. Ia, wai la le lei mai nea fiafi. Oa mai le tau inai ora hu. O le mea ana ia na sa une e luatu ina le ofisa. Ale o tau mawasina masele I le fale le wa fai atu ele por kalam. Malo whaftai, o le mea tau. O le sota inga. Le o mai atu le vai aso o le tātou Polyfest. Ia, sa whatau aringa ngana ma le anganu o le laumua o lo e sa ili malo ai I le whaolo la ina o le tātou ngana. Ia, a le mea taua, sa awai ma stasio sui o le ata. A stasio whamasino le na malanga mai Hawaii. Le fionga e a tāwsi le wha. Se fai se whamtalanga I leta mani ua le maus sato avanoa. Kalu fai. Ia. Ia o tawhisila whai. Ia na a mata mele mato whainga pa anga I le lua fe se fulu. E ana I le porkalame lana na awai I le sa mato whaile mato whainga pa anga o le leftu wau. A unga pa Samoa. A unga ngangana Samoa I Hawaii. Ia sa whai eo ia ma whai a unga le taimina. E o mala taimine ia la wa faile wa le to yese a unga liftu au face to face ala walu fa online ala walu nei tafsil fa ila wa fa na fa ya unga a polo official la to a fa la mino la tu langa ile ngangana Samoa le e so swani le polo official o fe pule I John Mayer ia Sunga ia I fo mai fo ia whaftai le sa. Ia o waenga umana la tau lava anava tau ia o le ngangana Samoa. Ia pe o le mātou na o ia la le la ina le upenga o fina ngalo lona wha ale a ata. E o le a tali malo ai Hawaii. Ia pe la o tawhisi la wha le la la au mai le la to vai ngai fai le la to fola sanga I fai ngo me manuo tai ai le mata upule se fa mtala wili iri mai le upenga o fina ngalo ina ia ai mai se foi po ai fai na wai a fa fonga Samoa o nei a tau mawhainga whaatau wa ia o se tau mawhainga o le upu foi lea sa wha Samoa ina I le webinar mai o lo o fau tua ina ia le ata ia le ia lau fionga Maria tala noa wha asua I una maua mai le upu lea
ia o penga o finangalo whaavao mālo wa o ngā amata. Mani. A international webinar wa o ngā amata. Ia lawa alua ia, o ta wale o penga whaavao mālo, o penga o finangalo. Pe o penga le, la o whaasa moa i le tato webinar, ia lena amata mai ona o au finangalo ma i tōrangi e lima. O Australia, a Hawaii, o San Francisco, ia o New Zealand Samoa. Ia Mani. lewa umana. Uma ona whaasoa mai na tatala e Samoa. Mani. Na tatala e Samoa le upenga finangalo mua sa tatala e le afionga le Minsta ia se ula. Ia, mani. Pai ele whaasoa le lato a whaatumsili ia au Chris Hazelman. Ia ona ai ulia tuai lea o New Zealand na soso ai. Sa tu ule avanoa i le saasia, ia o e sa moe malai le tato saasia, ia e a fio mai whai le folsanga a Aotearoa, ia a nei le folsanga, ia na soso ai la i o San Francisco, e vaenga le whai ala toa o ngā amata me ale ngan sa moe lalo le a o ngā amata e tau i lunga i a o ngā maulunga. Ma nei e fio le whaasoa ana tamali i o le tatou watu nuu. Ana i o le latu usu tangi a wala le maua o wala ngā ua mawhai a onga. Ia, le alawa o nei a Hawaii. Ia, aulo o tau e umaloa Hawaii a lulo ia Australia. Ona toi a matai fo ila ia le mātou te mawhauwhaua mātou talo. Ia umai fo Australia ai saulo Amerika Samoa e mātou te ia whaatasi. Ia o nanga luenga uma. Ia o le tautua lava ale ata o le tau mwhai ina ia wale walu le atua New Zealand. Tatoa o ngā ama. Nei, e mo nia ia ina i vaenga i whaale tonu mai e ala i le lango le malu ina i o tatou tangata i Porkalame o lo i ngangana. Ia, Malo. O watu pēle sa asia e fusul na tūlanga ai tu mai le ata e aluanga e whafo New Zealand. Mani, malo lama le tanua i vaenga tāua ia peona e saunua i le saini ngā malo. Ai mana ia foi ia le finangalo mal tōwhawa iai. Leo mātau Samoa ia ua alu ar ke lope le awa unanga le ata. Ia peona tōlo lauina. O le aina o le tau awa unanga se tulo. Ai me se foi o le focus le na ua iai le ata malalato na vatau. O le limas fultau sanga o le ASP Festival. Au tai ai ale vai tau lea matulanga lea. Tal tonu o estasi sa whapea o na o ngā tonu ai le amata ina mai sa pefo mai le vaenga li festival matulanga whapea na ai mai se whawhailele mai ai so i fuanga matulanga whapea na. O le asa wa ai i ai i le lumanai o tā mea sina i le whapea o na whaamawina e ala i le festival. Na ia fasili. O sa usiva mai le kolisi le o mangele. Mali. Sa ele matou vaenga ia sa waila ia e taimile na. Ele a tose se tolu se fulo se ausiva. Mali. E na ki foi a tose tolu se fulo. Ia le tele o le ausisiva. O tameti foi e fato a o mai Samoa. Se a siva se ka me kiki nga ola ma soifua i foi nei. Which is, o le mea na le wawa ai atu nei ai. O si siva, o mana i ano ma whanau na. Whanau maula i nei New Zealand. Wa lato mita i lato nganu umane lato ngangana. Ia, no latu kwa toel watu ale o te mata. Ia sa o whamasino fu. E lima mato whamasino male si afionga ya tanu wasa ia ane se fun maono ia o leva o ova male los futa usanga talo no whamasino ai le fato a to e watu nei to e ai ona wai ai fo inisio o mato a inga o walawa
ua sisiva ma tau vai i la tau tau talanga. Ana to e o toi la ia, ai te le ale suinga ai ai fo i ana i vai no lai tu sa. E i tava ai malota vai vai na i ai. Ia, ua, ele tu uale fai, we don't want to discourage the students. Ona o lai, o ngale la tu taleni. La tava i ai le me ta ua i o le ma i le vavai, ma le no mea ma fai, take your time, ma fai fai. Fa tope tope ale fai nga ona o le taimi. La tava ai la nele. And we lose that gracefulness. Ele maua le vavai na ma le ono mea ona ua fa tope tope le fai nga o tanga. Ia ai te le ale le alu ma o le mena le fia ia le tupulanga o le fa tope tope. Ia mana ia le mai tau. Vai mai se o finangalo fa dia pe ia ia wa o finangalo ia ta pena ile lumana. Ia matulanga fa pe mai se vanga tau wale wa sauno. Ia wa ave ma wala foi le pe o se journey foi le o le identity o te mai titi. Ai mai se la to soifua nei. I New Zealand. Ia o le pe se mea ta wale ma se matangofia le o le vaenga. Ia me se foi lo ia credit to faina mau mai ia la to fa fifianga. Matulanga fa pena. Ia o teu ia o mena te mama tina le fale. Ia teu wa mo polisia e vaenga ia one se. Sai ese taini te filau sa ye se fa se tasi fo yo. O fo mai le atunu ule o tonga. O ese tasi fo ina mato fenga luenga. Sa ye sana fa se le Polyfest fa pia. Ele se au nga o le ai e o atuata maiti e feo. E o atu ai le o le and that argument is like there was full lima kausanga kaluai. Taluna faile na tu langa ai lewo o mai ni temini. Ia lewo va ai le fa tukula ia o alom fa na ua. Wa fa nga le to ale sa we the confidence. Ile wa tele ala to matati a ua ausia e ala iso se STEM subjects. Ia tato alum whanau una o lo tatali to nunga maluta vai vai. Nale I feel proud. Fia ilo lato fasino manga. Ia ona alo ila ia whapena. Ia ai fo ia. At the end of the day, we still ka kuwale the brown tail of underachievement. Po le tu langa e ono fesosoani. I'm a product of the Polyfest. Wa una na o siva wakeni foi a unga si ele mato a unga leo o mangili. Ia uia na watu ele isi tu langa il telo taimi. Ai o se langona vana le tate alu se vaenga o lo taula o auina. O la ea mana I ai who I am. Mana ia. Le el mena la ita te fia ya ita le Polyfest. Ia faa wau pia. Ia. Tonu ona le ai o sesi amia. Ia aolo le ia at the moment. Ia matulanga fa pena. Paule me taunu vavai o le taungo fie. Ia ma saunga le mu. Wa to tele ia wa tulanga na. Aole au nga ia o le fatino ina o na o measina o ngangana ma nganu e fatino receiver ma tuenga fa pena. Ia o lo le ia. Ia o te tonu fa pena foi. Ia isi festival solo fa pena no fatino ile atunu atoa. O le au nga tasi. Ia le siri atula ila o fionga o lo pulo la le fa nga lue fa le atunu ato pe na ia le Ministry of Pacific Peoples pe se va ai nga lau tele na ina I mafai ona lau nga tasia na o ele a wala foi le wa ese au kilani ma Hamilton tulanga va pena aina ia anga va fa na Pasifika I a wala fa pea
e pati ai lo latou la whaasinomanga. Sa ole nei, sa ole nei, sa noanga. Awai, se fui ia, e moni sa noanga, e ia nei, alom whanau le in the regions, i pito no i tio New Zealand. E sa wala tō nau nau ta inga e fia o mai i o kilani. E lea o ngā le tau ma whai atu, e mātou ma tawhasila whai. O lea o ngā i oi Hawaii. E tau o lea o ngā o sea o ngā na o tamaiti mau o lua e o ngā ia e tū o i talani o le university a le Chaminade University. O e lai fia au mai le whasenga sa mua la e ina i alom whanau o le ngana o tama o le lotu pope. E fia o mai o lai e le lato no ta ina ia te le lato me maua tu inei le awa o ngai maua tu inei ia la lai tamu whai e ia tau silfa e tau au mai nia o se lua o le a o ngā lai tau o matua i sau noa ia tau silfa e paua le a o ngā tasia le a o ngā Hawaii atu e tau so mai a o ngai i New Zealand. Hana ia. Tasia le a ia lai tau au mai e ma le a o ngā lia. Ona o lai a o ile ngana Samoa ile kolisi po le high school ona te mai ti tele yo e afa Samoa afa sisi Pasifika afa tele nei te mai te afa Pasifika na fia o mai ile le festival ona le nau ta ingalia e va ai mele mana yo le alua al Polyfest mani e saunoanga o le vainga taua le o le after manatu nei ia sa lele a pe ona saunoanga sesio tamali tonga ono tulanga fa pe ai fa mai mautaimi ia se tulo tele ngana sa mo ia mene o siva tulanga fa pena o mo mawai lu mana o mawai ngaluenga o mawai vainga ss asi der ngaluenga lo fianga ile fionga ya sala tatu malo se vai atu tap full swafa ia ua fiso ta ile la rangi ato ua pe o le mea fua le mea leo wai ene o le taua na vaenga ia o le taua lea ia wa o mo aila e mo tato wa fai ngā luenga mo tato ia ai mai se o le malo o lo fa pe on tato fai malo ai ia matulanga va pena so ta inga la ia fa le atunu o mea taua mea le la ua malo to fa ile ata ele la o fiso ta ile le lalo langi transnational ia au fitawi matai mi ole pe ona ye foi ia ile nei vai tau ia e fiso ta inga e fai ma faina ia e tulanga o fa mai ma mala fa natura tulanga fa pena ia ole ia se faina ia ole tau to mana tule nei vasina mangaluenga fatino nei New Zealand. Ia asa ia vol malo tato le tio le vaso tu na ile sunga ile to ina malo lo manu malo ia vai ao ala ni mai te wati sau no lo la ia te le o le sau New Zealand ile fa ma winner ngan Samoa a me sir fang sa sia mtulanga fa pena ia o le nganga me ai muli fa fta ia la to Samoa malai ma o lo tu mai le foi ia o lo fatino ina nei au nanga me se foi la o fionga o lo tau sanga e tai fono ile sasia ia ele fai ngofie ia au aila ia o le lumana e sau talaso tau talanga luenga ma fuanga lo fatino ia malo fa fonga samo ia ele tau selu atu ia o Samoa ia o le lup falele ia tau tua po fe lava ia tau tua fa nga ina to fionga ia wasa ili ngā malo Samoa tau mai lang tam tau mai tau wina le tele o nisi vaenga o le au nanga le ata o lo iai le ua fa solomani le o penga o fina ngalo pe ona e tau noa e se staimin to fa manatu mai la ia wa foi nisi e fia awai lona lua o le fala pepe o fea o iai le tapo kalame le ole ana ia te fasili le tatu fala pepe ma le epa pepe ato laule ta o le epa
le taimi nei o loo faatali e tatou online resource walaga ua e fafau mai aʻuga i e lua le aʻuga mataliki a kuga kamata ato e lau lei magele ma le tatou aʻuga sa moa lei o e mesi le afioga iā tou sulusulu leini tipi o le aʻuga le a tatou tupulaga aʻuga amata ia o latou le ua uma na tuʻi ai toe pau o le polokalame ai ua uma na faauga me le malo ai o loo faauau pea ina ia maua mai ni alaga ua e tuʻiluga o le upega failagi a le tatou falapepe ma le paipa e asu ai ai e fia mananaʻo i ai pe aoga mo latou ia o le manatua foʻi le aʻuga a toe lau o ina ana e sau ai le au faipese lea o le te vaka te vaka ia o le fesoasoa ia la magotu e ai foʻi la fai aʻuga ale mataliki na iai le latou sao i le toe fetuutuunaʻiga o rearrange o musika o le moana tu na iai foʻi taina pese le masaina pese le oisole aʻuga i tonu o la ua uma na fafau le pese e agaʻi le epaepa o le aogā o le epaepa o le tala faasolopito o le epaepa o le gagani e loua mai le epaepa o lae ua aʻo e pepese umai tamaiti na aʻouga i le aʻuga ia o matua ma fai aʻuga ua oo lo ua lava tapena ia ona fatoʻalu atu ai lo lea o le ata e puʻu e fai le latou video ona ave le uga tuʻiluga o le upega tafailagi a le falapepe ma le epaepa ai o tatou Samoa ia nei te ua ugugutu atu ai o le vaega ua amata mai ua fai le latou fale lalaga ua fai le fale lalaga toe sulusulu faamalua tipi ma lana star taʻimana ia ua sa le fono talu ai le sa fai mai o le amata a lea la ua taunuu mai ia materials mai Samoa ua fai le ua tele foʻi ia latou falapepe ua maia ona fai ma ua faaogā foʻi taʻimana i le ola oaʻoina o tamaiti fai ai a latou siva fai a latou igavea fai ai latou la foʻi le taaluga vaega lele te lafitua ae mate mai po o le tolutoluga ia vaega umana ia la taumafai fai se latou faalilega pepe taʻimana ia ae na o falapepe e faalele ia o laga ona e umalu ia aua na faauma ai la ia officially ia ae faauau pea e alu pea ia galuega mai alu pea ia le aata e suʻe mai nisi tupe faauau ai le polopeti lenā o le tamaʻi faamatalaga na o le mea le tatou polokalame lenā aua o le laʻitiiti e laʻitiiti ai ma ini ua afua i ai le a tos tausaga a o le agaga na faa matie ma faapea ona ave ua laʻu taumatau o le pei o se mafutaga aiga intergenerational lea na ua mafua ma faumalosina ua atili na faamalosina ai ia le vaega le polokalame a le afioga iā tou sulusulu tipi malo lagolago ma tulaga ia o vaega uma la ia o loo tou galulue ai ma vaega uma o loa aoaoina le tatou ato finagalo ma le iloa ma le atamai auali lumanaʻi o iai se faamoemoe o le ata in terms of books resources ma films ma tulaga na ia manaia telele o le lagona lenā le taumafai atu i ai ua tele ia production of knowledge ie maua mai i polokalame ia te tau ona faamaumau o le vaega e faifai lemu ai nei te ua tatou peni galuega ae and we don't add anything new to the knowledge ae atilina
o le tau mawhai atu le. Na wai sila fia le ia tatou a unga a mata i nei mawhafu. Mani. And everything to do with Pacific Education. Tau muli muli le langona i le tō whamanino le la langa mai i whiti i le whionga profesa ia wa ai a upolu. Polo vai. Yeah, a to li o le masina. Whole of life. Ia. Pe e tau whetuli, ia tatou a unga, ma tatou tangata Pasifika. Po o tau whetuli, po sa ole le vaenga le tau whetuli, e po le mea le e ati lena, we further colonize ourselves. Mane. I le vaenga le tau whetuli, ia wainana whata ulu mea ni nai pinati e le ofisa wa unga, tau whetuli tatou e tau mwhai e au mai. Ia e, ona o le wa mai le funding e comply tatou le mea le whai mai la tau e whai. And then na umai la ia pe we don't brown ourselves, we whapai o tatou manatu ma o tatou mawhauwhonga. Ona whaale tonu ai la i o nai tatou walo mawhanau i le lumana. Pe o le mea na le tau mawhai e to ile a ata. E tusi se tusi. E tau mawhai e lui ai ia whaavaa ma manu ia au mai e the Western thinking. I mea tau a unga amata. Ia. Ina ia mawani tatou tamaiti sa mua maoi. Maoi yo. Ane vaenga le wa sau ai. Te lo foi no fale i fina ngalo fafunga anga Samoa. O le polenga. Ia nei pule la tau e ana tupe. I le whaamtalanga o le tua inga tangata. Ia male matulanga whaapena. Aonga o whea la o ia iso tātou la vea i wae e mai ai la tau tupe. O whea la o iso tātou la vea. Tu tonu ainga, tonu e kālesia, ia tātou me whai. Tau na maua mai se la vea i mai le matanga luenga tangata atu motu a. Ia wa o tātou, o e mō tātou. Ia. Mō tātou lava, ia. Tau fo ina mātala e kālesia. Ina ia wa ai alo wa fo lumana e fo ina o e kālesia ese. Mani. Ia awane i ta whea ia mawhauwhau walum whanau o Samoa. I whaato sina ie au mai o na o kalame o le whaatupe mai e le malu. Awai a whaatupe mai it's usually e toe a watu umama whauwhango tamaiti. E whaawau le lātou agenda le mana na o ai ai le o le vaenga le mana na o iei o tātou tua a. Tasio vaenga whina malo si e maori. E whina wai. Ia au te tonu o lo whapea fwina whina ia tō whionga mai la tō mtulanga. Ale au ngale o le whatala noa tātou le tio. O no le popolenga lea. O ai whamatala mai le Samoa. Who defines what a Samoan is? Ia matulanga whapena. Ai mese. Ia e pege ua ai le ana le tupe. Ia matulanga whapena. Ia ma au ala o le tupe pela o taimine. Ne ua tipi tupe o pokalame a ngana. Ia matulanga whapena. Ua mai la tau taimi ua. Pe u whapea mai le malo le iai nei. Pe se wha mai mau taimi lea mea. Ia pe a maa tau atu saunoanga Seymour. It's nice to have, but it's not a necessity. Ole o mawhauwhaunga na over 20 years. Pe olos fu i tau sangata loi ole tu ai ngā mawhauwhaunga na iai whai mai. Ole education system a New Zealand. E le i whaia ina ia popoto tamaiti a la tonga ngana, ia popoto le ngana Peritania. Ole vaenga lana. Unfortunately, nei e tato tangata na tali tonu wai le nai tu ai ngā pitofilo o theory. Nei le taimi nei la, le ua o tali tonu ia tato atunu. I le tā ua o le sao le ngangana. Ola uia la watala.
ana i loe le tu e le maua i se manu o sa mo i lana ngandu wala na ngana la mena o mai e lana Mai. o mai e ua i una tangata ona lai loa e maua i le la toro mana i manuia ia a o le vaenga na ni sila e te tau fo i lana matala e ka le sia wale te telefonua o i ka le sia tele ala to asita e fatu waini for example e fakasa fai mai a se a unga amata tau i runga le korisi Mana ia. kolisi Mana ia. ia whapena fo ia a Charter unga school. a Charter school. mitotisi ia a unga ia le mata o pusilisilia e kalesia ese ia ma ola ia wala te telefonua na le talo sanga e a mai ia pai charter school pe e sa unua O le taimi nei ni mālola iai nei, e fia le charter school. Le charter school lo mua. Wale supa sene whātupe le mālo. Lo ia supa ba sene whātupe. Mai taimi ia na sa ili ele whakasa. En se te tau whātu le charter school. School tau sang talu ai. Tūlanga na. Ia te tōra, mana ia le whinangaro. Mana ia whamanatu. Wa si sira nei au musulemo ma. Saina mai lato o fai ala to wa unga whapea. No, e tasi a charter school sa mole, a Pasifika le iei nei i ora hu. Mtulanga whapena. Ia tasi o vaenga mana e whama ite. E si silanga iei. Ia o vai se, iei foi au ala tatou ia e mwhai ei ona pui pui ma mati mati le o langa o te mai titi ma teni titi le aonga. Ia e paina na fufo ai. Ia wala whapea. Pe ona tau mo whai ka le si e whaatino i le weekend. Ana maua umalala vai aso ato. Te ilo o mautu. Ia ana le weekend ne whai. Ia mane. Mane e vaenga leo. Ia ole mitila na le aunga mata. Transnational Aotearoa. Pe wana e sao no malo. Mana e le tele o ngā luenga o lo apa iai o lo whaatino. I le ngata loto i whale ia le vai fafo. Ia whaolo le. Ia sawa. E lo toi lai titi lau langi. Ufiso o ta ia wala uma. Matula. Tau mai la se tasi o vaenga ta ua sa e ngā lue ai. Ma e whaatino ina a o i le. Whai ua ta prokalame. I le mata ngā luenga o le. O tangata Pasifika. Newa pe o le giftedness from a Samoan perspective. Sa mata i lea resource mata ngofie sa e tu fatsia. O le whainga se wha Samoa tau la tāne. O le whainga mea lofa po le ase. Se wha matala mo Samoa le lea mea sina mata ngofie sa e tāpena ina. o lea ala ngā ua sa whai ngangana e lima e awatu se wa le wha Samoa e upulu le world view o le itu langi Itu lang. e awatu se itu langi o Samoa i le upu lea giftedness ia na tofu ala to e lau la lukunga o Tonga ma Samoa pe maniwe o le ale la to interpretation po le ale winga o le tale nia o le tamaititi sa whanga ina la le upu lea o le olua fa o le tamaititi o le i whanau mai mo na wha olua ina Nani e. olua ina i le atua wha olua ina e ona tua o ia o le tangata ua to atua whanau mai le tangata tu sa pe ini ona mana o whapitua Nani e. ai to atua i le sila whanga le atua Nani e. mena le ta ua i whai mai le tuspa ia o whanau o mea alufa mai le atua Ia. ai ai fo ia na isi fo i whamatalanga whai mai a whapea o whanau o mea alufa lona winga e te giftinga you gift e whai mau mea alufa i sistangata Nani e. you gift mea alufa pe ole awala na e wha mea alufa ina na tāleni ina ia mautu ma lelei ma soifua lau lelei no na ainga ona orona wha olua ina ia pe ole nātu langa sa tala noa i fo ile i le vaenga leo
o le tangata atoa, e tau pipi i le manatu lea a whole of life. Ah, o le, o na e whanau mai le tamaititi, e whanau mai e ato atua. Ia saulu alu lea, a mata ilo ingangu, a mata o na tuloa, dissect, e sections, SSA, a venonga, alu le i soifua maruro ina, e ailana data ina, alu le a unga, whairesi, ua ave ese uma ua le toi ato atua le tangata. Mo vai lua ina. Ua tele ia vaenga o le malu, e wha amali e ina, a wālawa ia lato funding. Pe o le mena le na whainga luenga i fo i le matanga luenga tangata tumutu. Whape i le me tau le Pacific Data Sovereignty, whawhia ona iai se mana i to tonu o whainu mera ma wha mau maunga i e wha matala i le tamaititi ma le tangata Pasifika. Pea whape i e latu le health ave, latu le loa ave, latu ua taita e. Le tangata na au mai o ato atoa mai le atua. Ai peo inala le e aluanga e se whamatalanga. O le tamaititi Samoa, whanau mai a. Peo le whal pepe a. Na whalalanga le whala ai le whanau mai le pepe. Wa ua iloa o le whale pepe le o le oloa. O le tangata le la asau e wha oloa ina le ainga. E se le mātanga o fia o le program. E mawhai ona tuwha pe a whisiri mai ni se fia mata ia. E o lawa ilunga le website le matanga luenga wa onga. O le tele o vaenga ia wa e sau noa ia i o lo o topical. Ia, le la wa e wa e whamatala au ili. Mo le malama atili e mātua. Le mafua anga o lo fina ngalo o sala le na sau no muai. I pupolenga ia o le vainga whai tūlangi. Vai wha pālangi. I whanau mā tātou fo i tū mā tātou wanga. Ina ia malu puipuia ia nei vainga unga. O sao lea salabo o se sela o whauinga ina. Nani sango. I vainga a fia mana o mia la o le tape man nei ia le vaenga nea o le giftedness from a Samoan perspective. Le enta pina ina le fionga a sala pe ona whaafonga ia. Ia a o fia vea i mangal vaenga luenga mtanga luenga malo o le o tangata Pasifika. O le vaenga taua lea e whamanatu mai ai. Ia le tangata atoa na e whaia ta mamtina. Ia e mese vaenga umole o le soifuanga o lo whapenta pina i. E se le matanga o fiole whaasoa le nea fiafi. Ma lo whaftai. Ia. Ai lava. E lo fangiere. E lo fangiere. Pamal mole te filau. Ia, O le alanga ule. O le alanga wana whai ele uni services. Vai ngali ele Minister of Land. Ia. E lango laile te whariki. Le tō matau a unga a matau au a New Zealand. Ona e pei e whau umai i tō wha manino a whafo. A papalang ia le tau mwhainga e su ele wingo le giftedness ia o atulosi vaenga leo o to filau a siliva na matau ia kulo fisa ia kupa matapo la tō mana na amataina le o kalame whaftai mo le whamanino ia a o tau poe malis fesiri o le a fo i le theory maori le a e whai ai le prokalame a unga amata te whariki ia o le lato curriculum le whasa mo tatou le tō matau o iei se tō matau sa moa ai o iei se tatou a curriculum ai se a matau a unga amata o le te whariki nā le lalanga uma i le kindergarten, Steiner, Montessori, alai iai le tō matau a maoli. Ua taulana e tatou tō matau. Ua te tauna iai, e te tauna whai e sasia. Ia wa e whika lai vaenga en tā whātala noa ina voi lea mō whawhita uli.
the challenges along the way fo ile ia le tiola ia challenges o lele ia tato tomata Te loanga e mawhai e sa asian whai tato. ina ia tā mau ai ia sa no pela o fionga wala o fionga na vaenga ta ia ole malai le o lo to ngā lue ia ta tonu foi le o pomala e o lo fa pena to sila sila to ia wale anga i lumo le sai ngā malo e ala foi de tanga ngana a mata mai le o ngā mata ia piona i sauno e ni si vaenga o ngā lue ngā ata o lo fa ta tia mo ne te sang foua wa mata ana o na alu Na pa wale se ngale nei wa tele ia le e keynote le professor ya ko telefono tele sa sia le fai wa ia fia la pe wa fole e fai i o kilani ia se temi tau sanga nei ia malo manai e ba wa mai aso a pe o le vainga na pe wa nga i mai ia e avatu o tai au te awe Wellington o le fono ale atu a unga amata Pasifika mani o le uni e toi tau fō pe wha pe i po le almele tupu o feme e se ame o te uruia unga amata ale Pasifika a o si oki whai a unga e toi ilo o le whama e toi remap oh ya o le mele ia ni na le pe na le ma toi image a e te tau ona i eisina pe ia o le whamatalanga le ale e ni atangia mai ni tū maanga o ele o tātou o tangata o ele o Samoa o Punga o Cook Island ale manongi tulo mai ia vaenga na tau te le mawhai ana o ia o ngā amata Pasifika i se tūlanga e mawhai ona momoli atu alo mwhanau i lesi sentui o maua a pelo la tau whasino mama. Malo fina ia no fangia le tua whainga malanga tai au whautanga maua le fina ngalo maua to mai whaatino ai e le whaingo fia le tau pito la au o le mātou talo ia fua i pere toa male matala le fina ngalo ia a wafo i le fina winga o ia vaenga ta ua i le whaingo fia ia e te tonu lava ia olo inale ia le tofa ia ono tapena ina le atua la fionga mai se ila to mo to nga lua ile space o a onga mata ia toa mo so tato taya ia atu le no sa no fai mai ele fa mai ata sa no anga la fionga ia na tua mana yelta to maftanga nei fia fia e ila vai e ia taimi e unio tatou nonofo vava mamau ia e tali tonu lo tatou vava la lata i o tatou loto maganga e ala tatou anava tausi o le ola o ina o alo mwhana o Samoa i Aotearoa o lea Samoa ia tali tonu e le atoa le tangata e matua tu inari tatou ngaluenga fai whaatasi o si mato lu ile ia nei pe wa te tau na tu uloa le e toe whai ma toe whai e tau na e tau na map a wā a tatou yele lo pe whai ana tangata to tasi a tatou e o mai anga nuu e whai e whau whaatasi e la lama e o lea whaftai tele lava mo lea wanoa whaftai me o whamanuianga ia pēnā fuin whamanuia atu i lau whionga toto ali i mal tau au waa ia o tau fui mal tau a pito la au e sel tau whaftai longo pui ali i le malu le tato atu no ia ina ia maua pia le ia o istai me o le tau whaatu o to aina o langona ai me se o le maua le whealfani ia whaftai tele lama whamanuia atu le pasausaunga o tunu unei a fiafi alo tele mo e ia mo se malolonga file mo ne fiafi toa pelo loto ia a wale fu a Samoa olo e a pena ona e tau a veina soifua mai e manuia soifua whaftai
ia le nasa mo lau whaafonga o stasi o lupe whaalele. Le afionga ia sala pa fiti mai dokta whaasaulala tanga o le langi leota. O le whaatonu o le aata o le aonga amata transnational Aotearoa o stasi o whaalapu tonga o tūmati whaola o la ina o la tātofi mai le li o le tanga ngana. Ia ai mese o le poupouina ia alo whanau o la iti mai le amatanga o la tō soifua mua o lo whapeo na poupou ai foi ma le tanga ngana ma tā mesina. Ia o tātou prokalamena nea fiafi whaaftai tele lava i lau fionga mawhita mai sala soifua ia mai amanuia.